abusuafo ya mamu nyina kwa aba ene so ye fiada otwa ni amponyankopon adarma ode acheyen ene ya ba be hia e wo me okesa na so ya da asese odo TV no ato eye Adom TV so ya wa do ye kai se ya wo live e wo Asempa 94.7 e wo eye enkraha multimedia de yakwaba no doso enti ye kan kabrofo wo Joy FM sa na de abepia Adom FM ne Asempa FM ne de atofom ne aka na kan kasem yewie ya na asan de afa entertainment line ne ewura Hit FM no na afia ba Adom TV ene wa wonim ye wazo ye pa ya fra me vim lady efia pokua afiada ye hia wa ha eno anya politics e be na issues o ena enya kase we Stacy ye duru ha ne ye camera ye resamra feko amwo hu se de etiem ya fra me vim lady efia pokua na me ne ma lawyer fo akuku dam wo ma ben lawyer ba ko pe what you say lawyers wo mo town lawyers so a wo mo swag no mani abie no mni mra no ene ye wo ye judge ba ko pe ye papa ne his lordship and I'll do a broach English or him a chrome say his grace bagana had ye his lordship ye nin ho cry justice apple or share pa justice unkwaso yankopo ma onu nua no magu supreme court onya so enkwatenten ye da se o share na o ma ye akwanche ne ye de etnetne yakwan ye da se na onim ye be hwe case mu odin what you say police chi obi a owo ho kwan se obeso ne pa chi ne ehuku no ye bobo asum kakra saa na for yedo akwa kotum to de bia say true statement say the police ni be hunahuna wo no nya asem keto na de enwonwo na eya ne say wo ye be ma na onim na oni oba bia wo na bia akoda ni sika asem na didi sika wan fa nko bra bi so ana sa abosome no ana be say afinye wadwuma nko yie ye tu do kodo so a bra wawu waso be yese ye betimi afa o efiada wo bedem memenda kwasiada adwada kwa wan hwe yi a police judge no ko say o mbe ko judicial break o ko break into chese ye be hwe sa ne ma nyina he na police for right no e ko kosie he na wo ankrankra no wo so de ewo me o case na ne de bro Adom na wo hwe no nka ba be kasa Adom 106.3 but Adom TV ne ye wazo ye na ni menamete a so on say BC and say origin zero bra me yeah me say e fatal but ne ye betu anu ma me say yes ye person ye peoples origin zero alcohol in him ye de habamma ene enubnanum ne ade na aye entinya asiche keke na obenum anya diabetes da bi wo nnoma mo wate de e wo mu but at the same time no wo ye ho adura mo anya hoden o madama top eba clinic so frɛ bra wo ma akwa banim ana wo bra wo ma hye so e wo ha cho wo mo nya ho adura na wo de ene ye nua ba ye ma me ye sister ya de nyina gift anti 47 hwɛ wo nyankopon wa wade oyo ha na miracle ni bi ena ebe koso no top eba clinic mo mo na num tabia heba me sha ne capsules nto wadum no wadi bi what you say Friday ba me bi yire pa ye banku ni tilapia bi wo twan wo bra babo ma bo no nyo be didi uwi a wadi bra to me ya wo hye coat ne shirt akese designer wear genchia bra ya man krasi e be di designer wear ni coat o ye adwuma didi na ye adwuma tabia na beboa wo anwume wo madama ene ye de me wo case na ye de ebro no ye na ne homra na ma metoa so unim ene koye na ne ho ye ni abre papa osifo no omo ya me yaso ayehye yenko lawyer Morris Ampao ene lawyer papa so moja adamfo lawyer 1 o studio lawyer kwaba yenya so ho ayefe pa aso wi a ko fatan obi sa no na bi say me maswak say me maswak no tunko baby debi kra adwoboko ana tema lawyer ba ko pe ba yi wono labor lawyer papa wa bin ana wono so onim di na ni so da form say tema fo so di onim say bi kra se ni bi anim o tema fo di odo abosity ya hunu po ansa na ye ba kra ye ni abie dada atia wai so ho lawyer Asantino e wa ha lawyer so wi ni court say yes enemra na di court nim lawyer nyumra kwa ba ye da se wa ba ke ho na woni me nhya se wo ye case ya ye kan we de posi ni utumi kochi obi ema ebi a mo nkyere ne de nti a wafa na wo ya mo say ye frɛ na empempi na ye hunahuna ne amoa no ne na cheka mu utie ye kura ne ye do be cheka mu ahwe ya baby a otini nyina ye do be kyia mo obi ehun say ya ne ya chew ne ye do kɔ obekɔ no ye nkyere o de nti a ya chew ya fe ye do kɔ kɔto kantaba te nka afoduru wono ma bia ba esi ma kakra fe na ba se complainant no obeba se me na me de watum no bia na oyiri bi ana so onue bi ana obi kura akɔbɔ no besia kura bia wunye sika nkotu aye ne afa ofiada wan hwe ye kura adwada na ye de obekɔ wan hwe akɔto beduru okura na akɔto apon ma judge kɔ na te se wo san akɔkodum abra charge bi anim eno emra ne sesen eyi constitution e kyerɛ sen e wo saa eyi e kyerɛ nim yo me nua be hwe a edawasi
Yes, that's it. Said you di kan you know. Yemra kunia eye the 1992 constitution. Yemra ewo yema yi mu nyina ene di mo no. Ohwe article 11 of the 1992 constitution a etrechre mra no ene di so. Ne kunia wo mpa no any constitution. Yenka ne emenwa. Na hwe constitution na chapter 5. Eye fundamental human rights. Say enipa ne fa ahodie ehɔ na ya state citizen bia na so bia timemu ni bia no ne fa ahodie a ɔwɔ ɛwɔ yemreku no te friend fundamental human right ebi ni say right to liberty so wo fa ahodie enti wo kwan se unya fa ahodie sebe bia nhye wo so sebe se police ni obi akoye complain ana so akoye report say asumesi ayemisi we wi ama ade mi kuna bomi eni ade a emra no wo if can procedure nhye kwan na e was police for yeden e fa so nhye ne say wa be complain police for bi di achiri e emra ne hye omkete say omuni achiri okay na ye invite o ana say ebe depende circumstances no police for na was ye complain no ebi o kra nye circumstances nyina na was omoba ho ombetimi kra for telephone afro say Mr. Asumesi obi sisei wo yera na obi sisei no abeka 20 obetimi aba na say police for ne ba so omo bechiwa e was oba o dan ne ho adi say oye police me ya asum Mr. Kofi Mensa my ID card ni me here and as what your uniform enough identification na say yes say batakaria me hu impersonators enkofo bebre wo wi ase a se be charlatans even asofo ewum obi betimi abo clerical enso no onye sofo no o kan sem me ye sofo we so did the ID card kire oba o so identify ne ho o dan ne ho adi kire wo ye frame me Kofi Mensa me ye adwuma wo Harbor Police Station tema. Asumesi abe complain we etia ho. Na we are no saying. We are I was say do for now police station nya ho e na abeka wano asem. Na wo kwanso I was say wo ka die enti a wo beche no. Wo police no so to meet training papa wo beche die enti amaba. Suspect no. At that time no nya accused person was suspect. Suspect keke. Asem allegation ya etia no. Nti say what you need to meet city panasuma na to de be on say hunum now. Hey massa come on to person yanko enyemra de biara da uni ho kwan say sabi nipa na di ewu waku nipa kra at that moment na the point of arrest no or on the right uni ho kwan say odi mranhye osem na obona sum enti also oka e kire no language a wote ase kasa a wote ase e kire ne say de enti a mi wo police station ha me inspector so enso na asem say ni abeka etia na yese memefa emra police station be you one nti also can in a language the person understands nti also obusa okasa wote kane ansa na wetumi achechire and when you know our constitution and in our criminal and other offences act nti eno so no tra ye was circumstances e was a police ultimate show na arrest warrant but no exceptions nti obechiwa the entire obecho I was so to me show na arrest warrant but there are exceptions be oha I know the citizen crabet me ordinary citizen crabet me actually said abone no udi no hono mo bobi okunu a no na say obet me actually lama example mamema ona memusa wo ne idea said o kase o say police no obecho obusa once anya so sorry ya na oche e na ontumi mo o asum statement obetimi ache police ni say me try me lawyer answer na macho statement ana men kasa yeah asema obusa me no men kasa obetimi akansa I think say Ghana police for no nimra no I think say police ni bi answer na we be on titie especially when we call station ada criminal CID omu nimra na govern how am take statements the lady kind no nipa na ba enye hwehu a oh no one the police na so friendly o dey say to bi kwampo na enka police station home kwampo no I say
say nsu bi crowd be money pa ko no well yes so to come yeah that's the police for na so mo ni nsu o mbe no but say normally no so come ni pa ko down what I say but normally no nipa what why bet you can mo hihye ne da na be hunu no what I say obe hunu no obe hu no hwi na so wum wọ́n hwẹ́ yia ne nyama onji ntumu kura no asate eji tumu nti no de ne betra ho a e to de bi asade me mo mo yes definitely ye was bubu wa bo wa so mpe na we so chi ho nti no bo pe wo na o say me na me ye no so na be wo beto because wọ́n hwẹ́ yia no say enyam na me yia no asotoro be gi saa one day bi say me command bi office pa na chale no wo de obi buy na wo mo machine bi torture wo no da ye kuru wo be kan na wo da so kuru be kan ni pa say enyam na me ye no be fit no bono so ba enye enti eno no was the lawyer aka say e wo mu constitution we Ghana constitution e wo mu se sa de ne enye kwa mo nim police bi ni wo nim ya chiro mo seminars o ma judges for kese me kai etumi ko training o police school o mo ya we ya bro normally no nipa na dwen say most of times no police for who say you are not there for the complainant. Only I say almost have this biasness. I say yes, I say complainant no papa. Charlie so show power. Now complainant who say Charlie, una e to be say most at times no complainant na dictate and obey them. Ube hu na police na so complainant no because complainant na for dictate e to be na complainant to get police the police man the bail. Me na ba me man bail. Me na man dem that's what to me wona nipa na yo boni ntumi nka police man nem say eye sika at times sika to be influence uko police ni a onim yes uko police onim ni juma na so mo discretion so mo do betum 48 hours minia ma me hwe so say na e ma sika di nim mo meimo uko police station pa ko to police ni e na na CID ni brisika no compare tre ba no say unim nipa no omu ade timpese o ma no dem me ko dem Friday up to Wednesday the moment sika be exchange hands no na police no so ye juma na complainant no e da man no I say contract na mo sika but say police who say no complainant no so who you right say na when a suspect is what right now jefifi and what you need to do is that who continue pa kono ba no the statement no boko who bet here no say who ye hwehwemu afa nia wo se waye no enti wo be kɔhye no me be yeswemu yi me pesra wo lo eni a of choice amano eni me emra wo se police ni chair so wo lo eni pa lawyer bra enti so wa ma wo kwan when the statement tomra wa ma wo kwan na say what tete on fan with was the right to cancel a very crucial it is so book ko say asema wo be tro yi so wo lo eni bi ya bomodi se lawyer ni be wo unlo eni bi so obetimi akache police ni say asema abuza men kasa ana statement men tro obetimi yes we talk say me lawyer abansa na makasa o dey say ana bia the american either say the american obo ya ni say obi wa ono nim tro na police ni oni suban no o kan no on implicate o dey say no trouble na bi nkura to be here but say yes o say obi kinkan kire o na o ti afia me say police ni bi wa no dem ye say police ni say di ni a oya kwaduro no page man tem no o tu kura tu for bonne jitum na o jitum ya kokota e bi twa so so na ya comment no o say o kopa say my lord I'm guilty and into most of times no lawyers they will also be checking those SSS no into we are checking those SSS na what ti what you are calling my police who say uni right most of times so my police but we say uni right so one hwa na what them more that don't say o right ni atendie o right ni say umuade man kan o humbrase mu na police who say who respect no ade ba kwa etemofo no say ne say di kanfa o say thank you emma police well you saw what you reap so open so bibu wa di kan bu no o police ni who say who respect no o to me na de oye no so efi aban ho a wo yes apa na ama police no na wadwo o dey say but so come with we finna say to know chale media mu police for krabu suban no media share me papa me papa me way
ebi mu ye wa homa so na wan hwe atotoro be bi arodo mu na nza oje asotoro no because who provoke mo na ye tunu a wan hwe ye fe na oni mra otubo otumi gya okrasi yo se mikoye dwon obi furo wako 10 ofita no pa no ne nam ohwa obo 5 pa no afre o se won fa ntumu na be okoye no maye enti ukona responsibility ahobrase na wonim kasa won se police for so mo ya danfo wo ye wodwube yie pa no omu tumi se to bia okodo to ka mo omu tumi hire wo nyeme bia ese oye as right it's also boa so if any the police for no what do the police for the we no if no one insist on your right now shey na oya from wa ye din pips wo ho professional intelligence unit say police station na pips won case bi o maye obi di akoto o maye nipa na di bem oh yeah ebi one emma out ebi one bat ebi one akwa society I see yo abusawo guso a wo hwe me wo case na ye wo live e wo Adom TV so ye wazo ye emra no ye che omu no nti amavo mumo ni na ho said the lawyer aka no fo buo mu amo but right so wo constitution dey ashem ti mema post ni bi emu sebe wa bomfia e na wo so nkodi police ni atem because no so nya right ko ye tu no na boga na me na maba na mko university na ye dey anso wato mra na ya che nti obi eni ni lemu unya problem yanko ye case edi wo so oso wo problem bi ohina wo mu krom o asase na asase no kwan kama wado so be 41 years ni oto no ma no ohine ni ba no so o aka asase ba bi e dede krom nti ko pese odi besi ahemfie no so o asase ya nso no odidi so na nso so ohine ne betena se dia na ohine so e betena se ka wa bo asase no bia no be wo so metua e de ama na ohine no ko e chire kra na ohine sa ba bi no o onyama wo so nyina wa esi wo so betua ama omaka omo de oma no ne kan yo nya paper omo de oma no na ti ase no ohine so betua no so agya tum se ode be ma no ohine na mabio ana okokumase okumase ana ne mane ba ko frɛ no se na nei behe kroma ohine de grader besi wasa susu dwirigu me aburo banche ni ade nyotu no ana oba na obebusa ohine no ohine so obepata no na we de enya yi bia anu ya so ho no ma afedi enkre ni beka se kabashi mene wona ni afedi oni ye hu no osusu a compensation so de bebe on farmer so o case eti oni na na asem nyina no lawyer o case na efia pepe bia ni so efia em se medical aka se ewo ha da se asase ho asem de bibia ye under the sun ewo ewie mase de asase anything under the sun asase the lagoons the lakes asase da ho no ni nyina ya asase tam enti once ayati wiase de asase de it will be part of us de bia ho asem beba enti de bia meka me say wo se wo kwa asase a wo first step here who owns the land pana asase de ye ne dia stool land ebusia die ana nkra die ana company bi na akwa na o pay interest wum wo se wo hunu. Number 2, who did you acquire it from? Nipa ben na unya free ne ho because it's stool land individual bi antumi ntoma akonya na ne dia mistake ana ya busuan asase so abusuan pani ana said authorized nipa abusuan pani di na si na name abusuan pani ni ho a wode betimi alienate ana so betimi de asase na yede ama o se wu hu ba bi asase no so yede eda enti case ya yenua na na yawo edi bai yes ne mata yes na watena asase no so mfa ho 41 years was you've been working on the land for 41 years for 41 years no and I say after that no oh hona uhun say ohen no a grade land no ohen grade land no so dey no ye so no ni o so kokuma say na ne baba akofre no so ohen no dwiri adan no so a o eme kube banche no ne ade nyina e wo so na na bemu abu de ohen dai no sansa no wadi kan no ohen na ka ama ohen na nkasa agi atum se obe pata no nti enye enough so ohen na agi tum so obe pata no. The question is that ohen na ko asase so how many years yenim die na yaw no the number of years ono wadi de so wonu wo so okay but yenim after 41 years no time our ohen no be grade so a call limitation decree comes in
Se makota se fie dum ye no bi emre bi e kan wasem to bi no me to asase na me ja asase na to ho me nya so hwe me no occupation no possession na 12 years me hu se obi di anwa begu so o si dan o no anka hwe ye fra bibi acquiescence in law acquiescence chese wajiatum se nipa no ntena so enti after 12 years dum ye no so a nipa asase na be enti se question was ye bu se ye ho ne se papa no ohene no started say o grade so no how many years ansana ne ma no friend abona manie no mo bona manie no how many years na edien anamon enu otu ye enti am say lawyer say ni 12 years ya na che so ohene no ni case na mum ono a wadidi asase no so 41 years on na e case say otimi the action ba no wo ni bibia e kire say in fact asase no ye no de ntina me di kai echechiri mu say kwan ba so no fa so nya asase na e hwan dia or kwa from hwan to otimi the action and also otimi the assembly koda court within 12 years he has a case sir but say if onyene no so adidi so after 12 years dia na wanye hwe wo ho dia you've waived your right sa mra no emre bi e kan ho asem wonim enkrofo ko makra ye omo ya manya asem kuto se omo nim se emre bi ogana ase wo asase wo dan na uja dan ni si onu obi kotem squatter okodidi so okodoso na wanka hwe na mfie dum ye no betwam a wo ya na asase ne ya ne dia omo nim o efia ma mefa we nso so say even though we land there are other bibi to say contract simple contracts you fan say we employer me fan say we employee we worker who be adwuma mu na say bia wa abrogate part of the contract no ye yi wadi ni ade what na ho 6 years aso one can after 6 years afi na ho de right na accrue and at time I was say ultimate take action one anya na 6 years bro so a statute bad na wo worker no ana say adwumawura no wo worker no the owners and say we adwumayeni na wo ne obi na ye adwuma na bia nipa no adwuma wo ne ye watwam contract of employment but we breach and as we bu okay we bu mra ni biso be ye adwuma mame na mfie emienu mia santimeter ti meka mesi dan ma no wa anya na wa we yi wadi mfie nsia ansa na wo de ba emra no beka se wa ye nhwe ha nti o say animonimu na obu mra no so na o de ne family kwa dependent say our cry say I'm taking advantage to our o worry obi within 2 years emra say within 2 years of the marriage, you know, untimi file petition 2 years unless okoji leave. Okoji akwanya free court. Tinya abroche kada file petition. Oni pa ware ade a chin osmeja ware. If it is under 2 years, you have to go for leave. Okoji akwanya court and say my ware ordinance by the person me go no. By if you ware 2 years, you know. And if you ware. Ordinance we say if you ware any day yeah na normally o register ebeka no but one register there utumi ko dia no customary no ye register minimum sir eno de if you are end eno de ye me ensa oh if busuan for the train but once e ba ba mu dia any within 2 years in there I was say okoji leave ansa na eno so court be hwe man ansa na ma leave enti your friend limitation period enti ebia ne ti asase a 12 years a contractor 6 years la ya da say la mo example abrati de one uni abema ya adwin say me adwin to my extent say wo hwa na ya ne papa no o say kromu no na asase no ene dia na waye su adwuma 41 years now unse esa so hini nim asase de ne dia nti na wo be negotiate here so hini nim asase de dia o ma na ya home make say me power sase okay which means that na ya no either say oye obi a ofikrumo na once a ofi be sovereign right like once what oye kumani na what asase no so bre obi eni so na what take possession na what yesu duma for so many years no one ma wenya papim bi eni nyina so sa asa yes ene dia o dia say ene ma o eni no koka chene se miye wasase nti wo che no ye program ko betimi afa but onim say na ya papa no ene dia because
wanya use na wanya the rights if you so good ni ko negotiate so be compensate no o dey say enti no what you to must as na wo dey but they say the fe dey later no ni wa ko gledi enti no the question is that who say nana ya no papa the penisika wo of say o hin na ko fa na say enti everybody so be court ama what approve say as na ye dia e bia one pa me fa so nya ne say me so be omamba like if you kono so na me fi kono so no me try one time out a place near virgin like obi en yo na matra so saa you know man nya tumi say na nya dia o na ba say obi competitive na okay o share article 21 no it talks about when they say so obi be ji wasase a so competitive obi be ji wasase yes compulsory acquisition say obi aban ba so person ji wasase by force and na bi obi ka so person ji wasase into we say no any for say bia stool land but o ko ji obi asase a wo so a any side back when say competitive no and we say na ne bench ne kube no ne say me say be value ya value bench no ne kube nya no be value into what here na ya o hwehwe sika waja to be say sase no o need to be far but because o enough afa mra kwan so amfa what I say na wako say the bench ne broad there no e say you value bench ne broad there no if the value at no na you to me so say o no e compensate was a fraud so you first or the baby be boa community na any nana ya was sempa who case pa until I think say so take action na yeah if I'm the kakrabe kan me senior there no kan also report to my police and take action where there is no criminal the police asem obu aye ya no dia wa rush ko said the senior kan no if he has any accrued right capacity to sue no nyai who say another advice of the man say a boss say ma police to me determine who owns the land police don't it say ma obi anfa ko police station obi to me the fraud when you property fraud say obi koto asase ma we di kato am obi ana obi ko ba asase ro bu epo no na police for hwehwe ana bia basa ya ba land guard bas police for hwehwe mu wie omo de whether asase ne o de no ta omo to me determine omo ni to me e be ko court e de to be mo ko se sika obi wa asase na ko police for no ko boka bebre dia obetumi dia ko police say bia basa ba asase so ana obi abo opu say po if ni wa as to who owns the land no fa court it is a one land court a dosu the one land court ba 12 sao yes Accra pe o 12 land court asase bia court e twe asase o so kwa 12 kwa wo new court no land court 1 up to 12 and then me call land court. It is a wosan mo bi sisi wo na asase no ko oh fa na ma mi musa we tew ayi no obi say na ko ne be me bi na na wo ho no na ache se oni ba be me atena che boga for studio say ya oboa obesi obe rent dan no asoso kakra so onim so one ne nante amoma ware a na adwembo ne bi ani oba no anase be ma no mienu ntem na osi edu baby na say we na oba o se be ma ne kasa no ase atendi die abam ti echire no se da bi ene enya nto a enya ntua mu yemfesi he ya afi wanya obi foforo ma one ne te ama na no ikura wo ma yi efia wawe ma e kama kofo abadondo ni ade afi mema ba ku yi wote ya na de odidi atema oba no so oni ompe no wo se ene ye wo ho no se ono ye bogantie bia change your style twa wo naked picture se mema ma ba de am se jabrasa na me ba mo example o you ani munya muka ho WhatsApp ne ayi WhatsApp video ne wa hwane abai wasi twa ma me no watwa change WhatsApp page auto ma wona so fa hwa wiem wa hwane no watwa na sese o ne be manager be man say o di photo ni nyina begu Facebook abonten ama nkofo nyina hu oba no adeja ene o chen obi de na wa hwe be yeso obi de na no be ayi ma hope ai do obi ba bi na asem kwetwa nti wo de entwe ehomra ne emra mehwe mi wo kesa na na wo hwe no you're live at Adom TV. So, yes, I'm live. I was 94.7. If I'm Vim Lady, if you're Pokia, you must see an answer met to us to be. Now, why some of my cover view, Yasamba, I am okay, Sana, near Gusu, a year rimra, a church, said about 7 obi emu kwase bia e wo Ghana mene lawyer Morris Sample ene lawyer Asantino Oscar wo mienu ne ne wo mo resa mra ne ahwe sede mra ne tie wetimi ade ho ne ya kansa senum ne ade ye be ko obi store dan so
and he said they told the beer say can store dan pound akra ni kumase goodwill utua ne ade utua ni nyina wabo besi an so de be ma afi wo je yi no a o se store no twen asa ye be hwe ni nyina e kan wasem na mo ma me fa nkwa yi na nsen ade bi aba ene na ma fo nya easy o yes social media WhatsApp no ade o se me ka sister bi asem ene me ye ne me twempre wote kumase wotenkran ana wote tema wote ha wo bu akro mu nyina te dan so ma wo mtetema wo mtekumase bantuma no wo mte so anadu 12 was me to me na se dan ho twitwa ho brem change your side osuputu no putu mana so osubutuo ya bibie wa na mu e awurade nyankopon bo so menkroma no wo ma se ho saa wo bu on ma be ma no christ wo so banda ho wo afa sa hye ho sana ma me no kye mu asase so ene de oni be ma ni jai wo so de to Instagram Facebook no ni ade oba no so ni oba no ni ujai no ono so oba no bu afu so ono so do ko akudo nsure wo de to mansan etisen ene yemra ne hwe wansem se obi betimi de action bia ba ma yetumi de onipa kro na kokota na social media na obi aye ya na obi eni tongam e ma ho la kase ewom wo mo enhye vi ye sabe san asam no kra de penifoti am to sabe so ho na ni nyina ensara na ya na ga esin bi kra na mo ya mo ne mema bi mema bi wa ne to bare ne to fun bi sabe o ni nyina na de kire wodo kata wani nti ade mo bra iso opetu tonga ne kakra keke won fa nko si baabia lo asante no saa eyi social media woni obi jai was me de betoa wo de to hono mo ana wo de bibi gu abonte a obetimi de na kokoto ana if you me de be free say I am a Christian I believe in the Bible. I'm sure say you and mom belong to other religions and so now most some nyame wo kwan foforo so apart from Christus no Minuanum Muslimi for ni ade. Omkwa de we ya haram. Me read the Quran na kakra. Haram kro mo mpe. Ehu ne say sebe Nyankopon ono ani nyansem mo no. Obo Adam ni Eve no. Sebe o clothe wo mo. Oma no mo hye atade until time wa. Omkwa ya bone. BBC ya omo ahu say they were naked. Etimi for me wo de fa emra no kra to nchen morally so wo ye nipa dasani na wo fi say what you will be dom obu akra wonim ne da wait Ghana wait Qatar wait Albania whatever wo hu ne da na wa ro hu nyina na watwa sebe de oka akwa do nso wadeja watwa ma ne boja ke no watwa no de twa eko. But the issue is that your Criminal and Other Offences Act, copious laws, electronic, be brave in semi senior, Loris Morris Ampao, ever can be brave, home. But the issue is that we have more than enough laws dealing with this. And to send it be a bit me invading into somebody's privacy. Even we are worried for cry. Not to me send it. There be a mechanic for say the law from interpretation to evidence. Everything is in the Bible and maybe perhaps in the Quran because I have not read the Quran. Last week, Jennifer so kind. Enti bibia Nyankopon ana say ye culture sebe ye penny for ye wo ye we say ye we say ye there be a meka say emra no ho sebe ni basis in your common sense. Enti me udi case Ibrahim na abusa say we fi anka ye beka ne say asa ne ato asa kura na me de emra na be de manko sua wo school abesoso because your city will be can titi be tre enti eno de ensem bebre the law can even go to your bedroom married men cry married couple cry no there was all ye it is a law no betimi akode ye say bi oba wafo be ma bia wa say oh wa wo mienu wa wo ba ko ayi machine wa ye ehojo nti ma mfa mfa akire eno law no betimi abeka se be ma na obu unnatural canal knowledge sa emra wo ho pa ne mo chise ko na of course one fan year said the Nyankopon si born no she uko hospital lawyer the emaye de wo mba hospital ya wo manya infection a wo mo toma holu eda ho no mema no na e wo mo se o odo no didi wo mo tirima ma jimi wo se be ma se ma wo ba ko yinti mfa fa chiri na si wo so lawyer the issue is that Nyankopon born e wo hyehyɛ ni bibia pepepe I am a methodist see ye bibia methodically
enti sabi o ye sofo kra na wo ba methodist aso ye train nu ne ba na pese o ye ne ma bi a aside our doctrine ni be expel enti saa ne ma na ye nua ma ne nua ma bi mo ye no obu akra woni be ma ne da na obi a waware kra no mo betimi agya atenita bibi betimi asi ofu betimi ayra etu ti anye na saa ne ma nyina wo sini kodi ba bia enti saa ne ma na ha adwen na in our criminal jurisprudence no ye will be a friend say you can't provoke the commission of a crime in as much as say enipa no wo de man na wo ye but say wa won so o ka say oh we die me am de man oh ye fan sende yadamfo enye yi dia e ho no nso no so liability. I see. Ramo example, Sadio na koti na kesi bi. I think say criminal act. Osha section 278. I talk about gross indecency. Or see a person who publicly and willfully does a grossly indecent act commit an offense. And about section 282 or see indecent discretion, a person who affixes or inscribes or on a place, a thing, visible, public place, affix, inscribed, and commit an offense. Maybe, right? So indecency, no, they commit offense, no, just say indecency. Nipa, any in the Muslim, a decent. Oh, say, say, ye beda. Now, say anybody and question baby, and go pon the other boys. What do you see? What do you see? Minya. No, me fancy. Producer pa. Mrano your sex life. Mrano cry chair and cry. They can manage nipo be to be have sex. Capacity to have sex. And you'll be able to have sex. Capacity to have sex no 60 years. Who needs 60 years to have sex? Manage there when to have sex. Oh, when? Bring your time, Mutunu Yamonia Jimu. Oh, just a Magia to say, we have sex. When you need 16 years, consent. And manage there where? Oh, what's that? Yes, baby, I have sex. Sir, thank you. We have sex, sir. You're confidential place. Want to be have sex for a bonting? Want to be have sex for come? Criminal. Police phoning him law into the way. What did you want to be? I just say, I just say, hotel boy. To say, boss no o mo kan mo no na ja park wo sumu na kan ko so ba kan ko so fa ba fo the police no do no boy o mo drive ya no ba boko no mo do light no o mo do light no mo so twa am say ya o bra so na ni nice say na oni ba di ba ko esi we ni ba na say na police officer ba ko the girl o di say na doctors be ko ye seminar the doctor na chi the girl no na ne kemu na o ya de no o di say and the police commander no only deal with no o ko tu no o twa no hu say o ma doctor dey mu 3 days and say ne o di say waso ma pa obi girls etibi nia law ne say ukra ohun kra me ntwa ho e fa 2 videos o twa wo the 2 videos na say one na o pese da na make a chelo o eye o boy eye o kunu eye o fiancé waso wa fail na wa twa video ndi akoma no they be indecent acts say we twa ho not that to be the indecent act because you see obscenity because one say here who dey wo twa o e dey to phone so but oba be to ko hwe oh and we can say a bibia here naked no a corrupt mind a spoiling a defiling you know say who show oba naked da won hwe ya nti se wo ma consent kwa I see na se bia se say it se obey die woni be ma ye jai ana woni ge le jai no so odo ko kudo nsuo be kwa koto abonten wa jai no so odo san na to adapa ya wa no person ko do abonten no say ye che no even who attempt and now threat to be a blackmail yes blackmail person blackmail say che no tu no oba na so a wo ko yi hu naked kwa say che okay na wo san ka say bia oba no enya wo pe na ade yi hu be ma na dada wo no defe wo when dada wo nye jibisam o ba te to ni bo mi dada ma o mewa wo mama hwa me wa no se mi bia e wo se mi tumi hwe ana mutie obi biara
ku phone so pornographic was so no criminal mo kura wo fe say Android ya phone ya de wo ube course for people phone so anya so phone ko mo lawyers wa bi odi ma me share utubu akwa password wo so password password bi ni so bi password bi so anka na chew se sia me before you that 3 times that be share odi the theater obi okra naked picture bia pornographic picture on your offense because oba between the access me baba wadi 8 years between for me phone or control games or ko one share ko bi na let's say what say akwada no e je assume say me no ampa me ti da me do am so ma me yi me ho na me ntwa me ho me phone na be to na me ba girl ko fire na no hu na so be who still are offense the potential if it be criminal negligence and so who say there was this Bible principle bibi oye bia can who say good media and na misra ma menka we mema no mo so mo leki ma no mo nya ye criminal na no mo de fa chire na make say so ye criminal ya hospital ko hwe ma wa fo mo so de fa chire and so ye criminal and na ma no so ma mo so ko and so ye criminal oh na say no de o account ja be meka wo ye bema wo ye bema aye beto a beto a na say anti wa o de beto a say anti wa na wo ye ne secret so e and this wo the secret to be hu don't say law no mo ye oral sex no the say ye nya guru of the truth oh ya ma throat cancer na ade kra wo ho na ma bebre mo nya throat cancer na ma na e ba sa ba me bi won say wo nya throat cancer no yes ota na enti no sa nyama nia na say yesua sex law no enti girl na ono won ma ho kwan amabo ani hurehura no no ono pe enti wo yo ba besia na wo hwe me a sam I love na send me no one day no boy no mo be jai no the blackmailing and you and I'm kind of police for Miss Ramo anytime you see naked picture go after them oh me too say police for yes I mean celebrities is too much celebrities here na say why is a court na one love kobo no ennam what you say na we finna say Black Beauty na Christabel now Rashida what kind of lifestyle I mean celebrities is too much selective justice let's go after them yo etu nim ebusia for de me okay sana besia no say lawyer nyabu chema me besra ade o mumienu mbeba next week am ato aso mesra mu a cause de but here public education also because say the man no wadwen wo your batan na wo fie na oba di 15 even 10 11 12 obeka say oh me ba we di on tisa ya ko ni Instagram ko ni Facebook na ko hwe de o mu ye no ti men ka say emfa ho efa nyina ho e ho ma ni ye ni ansa ye ma no ahmete pa me o kesa na e de besi amemmom amenka wo say nwumre wo pebia tie dia maka cho dada tabia e ba mesha ene ka so num bisa anu a na watia tum aduane ai soki wadi bia ma ho atop papa top ever clinic so ha cho bi anim mo am fibroid agima bosso ni ade ss adro wo ho abibidro ho ma doctor bia na ada say adro ni adro ho yankopon so ya won ade bebre ko ha cho na top ever clinic for mwa na ne wa wonim dada ene ye koi for example anum ne de no ba ye ko echiro 80 ba daka ba ko origin 0 jai ye ko pe ICB me de wo ye ya na se de bi me nom me ya ma doc nya butere pa wonim we say me ko pe ICB on rocks am de agusu sa na esa wo so no sa na adi ene anwumre be bia wu ama me ne sister ba ko pe ma me chia 2017 Gimpa law faculty law graduate for nyina o chana na moye congregation e wo school ye na mo nyina ma se na nana oduro bo ahen ye otoso miensa yonso hene wo no yire e no ma enu mu abusiafo nyina mo yonso nana onkwaso ye so onyakopo twedi ampo so nhira ebi emeka ho bio production team ne cameraman directors ne ade nyina edema se ene mo amobo aye nyina nyakopon hwe so na watwe se ne ye be hia bio mi wo case na Adom TV ene asempa 99.7 front ena wotie ye edema se Vim lady name. Watch now.